Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dabarta ka kagayam. Nga dakwaro kat paribadaw. Nagawid na ni Kabadong. Nimot kwarog. Intulod na ni Marituyang ijailay. Basta. Pinanawan daklatan agmay-may sa dito. Kasanaw kat si kansamot latin ang ibus iti may sabut iti arak ngayon order ni Kabadong. Wala. Naimas nga rin darak. Nay, adaytan ni kwarog kapitan. Angel! Umay ka tayo tulog ka ni Jabalayaw. Kunak no, ituloy ti aksyan. Nabartit kan kapitan. Iso nga agawid kaki din. Nagawan kat abain mon Enteng. Kanayon kala akasta. Anyaman intigat mo sawan. Awan lakat agbarbartek tiar aramidem. Di mon masangot ti trabahom ija barangay hall. Nagrarana kami kada pare badong. Kan tersinan ni kagawad ko nang. Binainom dakit one battle. Kan nagpulutan nak iti korbet. Kan itlaw. Mayatin. Kat? Inibos ko amin Kakaiso na libre. Ay, di kalakat nangibati iti para kadakwarog kan pari ba daw? Sana tasak mati kapitan. Rumba nga pagserbian ra. Ken painuman da. Ken pagpulutan da. Por Diyos! Ay, kastaunay man na partek ni Parinteng iti kalman. Apay nga men, adiyo tinulungan nga iminom iti may sabuti nga arak. Kinapudno na, talo kami kumaamang ibos iti arak. Ang inalistuan na kideng tinaginom ken nagpulutan. Awani na, naibos adi na oras ti pulutan ken arak nga inorder ka. Pinanawa ko na. Tamo kasaan mo't lang nga gumatang iti arak ken pulutan. Anya? Am-amo ko ni Parinteng tuya. Day talang agnamnam ay tamo na. Di na kaya't abawasan ti honorarium na. Tumurdor as matan titersin kagawad ko na. Saan mo't kapitan? Anya saan? Katimado dagiti tagilakaw. Kagawad. Di lamang balay nga agpainom ka mat iti one battle tiara. Ken with pulutan papaitan. Anya? Para maminsan lang mat. Sige, tapdo di mo matkun ko na. Painuman kay ti may sabutay. Kaya't mo ti prito adilays. Ay, babalin latak. Agyaman nakit di. Kahit asino nga ti kaduam nga uminaw. At ni kwaraw. Mabit lang tayo baka. Taagsat kamay. Ay! Yahoo! Kwaraw! Lumabas tan iti tersina ni Marikwanan ba daw? Way, namaw. Mabitlang. Takautak iti bolsa ti pantalong kaw. Diyan datang dan kaw. Taigatang mo iti masida di tatersina ni Marikwanan. Muti nga rudag. Bulan. Nah, nimot Parinting mananday ta. Ay unay laki din ta aramid na. Kaslasaan na kapitan. Nga ruda. Aguray ka. Manubak basi. Ay, saan ta na gumatang di tatuyan? Mangkita ta iti sabali a gumatangan ta. Masurunak lang nga mangkit-kita iti aramid na ita kapitan. Ada ko di tiruangan ti balay may kanibana. Nakalukat mat. Sumbre kaklatan. Ay, katakpati sa patas. Una kende ko araw. Kabalak ti agawid asisya. Sana masapul nga itulod na. Nakaluto ka, anto yan. Wan, naluton ti paksiw abangos apang rabyanta. Ala, umaykan, tamangantan. Nakaidasara ka. Ay, nagmayaday. Makasidaman ng datao ita, iti ikan. Ne, kanya day jay ba daw? Gidak man dito'y supa. Na, simrikay. Parinteng. Nayaw awan kang samay.
Ito dito ti balay may kanibana. Ay, unay ay. Ah. Kasta unay man na bartek mo, paray. Gapo iti dayta. Saan mo nga mo ti ser-ser ka mabalay? Ay, siya gaya pare ba daw? Ay, sorry. Sorry. Sure. Nagawan ket tibain mon. Nagkuna nga minayang agbartek kay ti uray di mo laam mo ti lubong mo, paray. Aramid ayamot tinasayat a kapitan dayta. Pangasimod. Gaputan na yawawanak dito balay. Sermo-sermunan na. Idinto si kalangmat ni pare badong adong rin. Tita ka malangan. Lain, kung kulam kanya, kapunta si kanti kapitan. Ay artay ka kapitan. Awan babay na. Enteng, naggapwam. Apay nga itaka lang asumangpat. Nagapwa ka, Jack. Hindi kagawad ko na. Nagpalibre agad arakan pulutan. Anya? Mumitin. Basta libre, Raymas. Awan bain mo talaga. Kanayon ang makita da kadagiti ka baranggayan tayo. Akas tatilangam iti igid. Wanti pagdadagam. Tamuda siyak de kapitan. Ado ti mangisakit niya. Tamnuamam. Kasanaw ang masiguradom dayta? 100%. Apa, butos da ka kapitan na ya. No, di da kayat dagiti people. Alaman? Kahit kasanungay ti trabahom ija barangay hall. Sana palikot. Tiba lang sekretarya ti makamaw. Naimbag man ta naanos ti sekretary ni Parinteng, waraw. Ay, permi Amin nga ibilin kan kuana ni Uncle Inteng. Aramidan na adagaos. Isumot lagayam Ay, no siyak lang ti sekretary na. Saan mabalin kanyak ta aramid na? Lumabanak no isot ka sa pulan. Ajat kinunang pare. Adda ka dita, paray. Ay, doray man nanggag mo timbagak, paray. Tapod numay. Di oray tumangkan ka dita, pare. Anya? Piman mat da ito'y apari badang. Kaumap apalatan kanyak. Ay, aganos ka aparay. Anya ngay karot. At saan ka mat kapitan akas kanyak. Anya? Ay, pumanawak badlangay. Inton maminsan, bagbagamot na angkel mo, kwaraw. Saan nagapunta kuna na akay kayat nagiti tao nga iso timbotos na dito barangay tayo akit. Aramidan nan tigay kaya na. Apay, amin na tao dito, kit paborkin kwa na. Ay, saan mo takas ta? Pasensyahan nyo lang kuman ni Uncle Kao, tataba daw. Ibagam ken ni Uncle Mau, mabalin a libre ti arak ken pulutan. Saan a libre ti panagtagtagi basi nalatan iti kinatao? Ni ko mamari ba ng atinang ibagam itikas jay? Saan kat ani kwaraw? Tapno bagbagaan namut ni Uncle na nga artay. Nagpuskul unay ti rupa na. Gaputa iso kano ti kapitanay. Mapandaki din agrikos-rikos ken ni kwaraw iti mabalinda kikilan iti arak ken pulutan. Ay naggalas nga arami din ngay. Natalek nga raw damang aramid itikas jay. Ti mapandumawat iti arak ken pulutan kadag iti agindag iti masakupan na. Ket no kastamet lang nga kadwana ni kwaraw. Kasanungay ang mabagbagaan na ni Uncle na ket agkad-kadwa damaw. Masurunak lang amin na makakikita iti aramid da kas jay kay. No apay lang amin nga isupay la ti botos da. Ay na, ni Mari Banang ti kasayaatan na kasaritam. Ibagam tabagbagaan na ni Kapitan. Adto ti soft drink a ginatang mau, agraman ti sukli ti kwartam kabadaw. Magyaman na kagawad ko na. Tinasayaan. Itugaw ko pa'y bastay. Tayo nung magtiginatang ko as of drinks. Ay na. Anya nga tatera bidek. Mapanak nga ta iti balay da maribanang ita. Ay, ibusik adagos da ito. Mapanak man. Anay.
Sino tinangpitik iti lapayag ka? Siya, pare ba daw? Parinteng? Ay, lapdan nakapaw. Tadyak mailawan ang bumagkal iti tawa di na oras. Andiyan imagbagamayakan ni Kwarog. Ha? Tinakman kalkalabanin tawan laban mo kanyak. Si kalaang ni pare ba daw? Ha? Saan mo't pare? Ay pangasim saan kumamot akasta? Ang libre ka nga ron iti arakan pulutan. Nupod mo nga kumparita. I'm Richie. Smiling sweetly. Kapitan, nabagtagkan. Agawid kan. Tay turog maun. Nagdadagdasak ni Kapitan Inteng. Uray na bartega ka natalgadak. Orag may sa ka magmag na iti kalsada. Basa ko ba? I don't know. Kapitan. You see good. Nagmayat ti kansyon mo, Angel. Ay, wala. Kurang. Awan ka gitar. Tamay mayat ko ba? Umay kayaon. Tay tulod ka ni balayaw. Nabartag kayaon. Kurang ba iti ginatang ni pare ba dongarakan pulutan? Masama pa ngarakan pulutan. Tabayadan ni Kwarog. Kagawan. Ay na, awanan. Naibusan ta arak. Gusto nga agawid kayon. Awanan ti arak. Inibus yawn. Gusto nga agawid kayaon. Uyo ganda. Tamang birok ta iti mangilibre ka data iti arakan pulutan. Awan tinalam apapaitan asidaan ta kumaita ba daw? Jak nakagatang iti papaitan na si data. Tanahold apak. Anya, kayat mo asawan? Ada nang hold up kan ka? Adda. Ni Parinteng. Piniltik na tilapayag ka. Iso na pilitan na agimatang iti arak ken pulutan na para kinkwana. Anya, ay una yan. Ara pa apag paigam a pinapaitan ti si daun ta ita. Ang awan mo't gayam. Ay my goodness, data kapitan. Ay pangaasiman marikwanan. Pautangan nakman iti papaitan. Anya? Igatang ko man ni badong ko iti papaitan asidaan mi ti kwartana. Ang piniltik ka nun ni kapitan tilapayag na. Iso aday jay, inggatangan na iti arakan pulutan. Ay, sige. Pautangan ka. Angam nay, saan na mabayag bayadan mo ladagaws. Wen, di ka kadimadanagan maray. Talagang amin ang makasidsida ak iti papaitan ita. Adayo kumamot kat nga umutang akin ka. No saan aga po iti inaramid ni kapitan? Ay, kasi siguro talaga ni kapitan. Mangibaba inti kasdi nga aramid na. Kapitan pa'y nga-road. Mas daawak mag. Nauyong mat ni Maribanang. Ngam apay ngay, adi nakabailan abagbagaan ti asawa na. Awan lakit kanayon a makikita tayo ni kapitan anabarter. Ay, hawang nga-road Imbes nga iso ti agbalin a modelo dito barangay tayo. Tayo iso ti kapitan. Saan tayo sumatagpapaanawa? Nasaya at nagranata dito tersina ni Kagawad Kwanang, Maribanang. Apay, pari ba daw? Saan mo ta panang dadail ka ni Parinteng? Makita mi kat saan mo ta na nasaya at aramid na. Anya ti kayat mo asawan, pari ba daw? Jak magustuhan ta aramid na kas kapitan, Mare. Kanayo na mabartay. Kanayo na mapanagkikil iti igatang na iti arak ken pulutan. Dagiti mo't kakalugaran tayaw. Agwinda dagos no kasta dumawat ni Parinteng. Napulang ta iso ti kapitan angata. Nay, jak amaw ti kastangar aramidan ni Inteng, pari badong. Kunak manuit itadalaang, asaan na adaw dawatan ti arak ken pulutan. Dahita ti pudno, Maray. Ay, masurunak. Tanaminduan adaras adinawatan nak iti pulutan ken arak. Isu abagbagaman ni Parinteng, Maray. Sana nasaya ti kasjeng aramid na. Nang runa ti panang piltik na kanyak. Anya. O sige, pari badong. Agyaman ak ta imbagam dagita. Sige, Maribanang.
Dahita lang, ti umay ko ibaga. Mapana ka. Sige, pari Badong. Agaluwad kanyak dayjay nga intay. Ay, ada akong dungaw. Nagturugam itirabe eh. Apay nga itaka lang asumagpat. Gamamati balunat na dungaw. Kasla kumilaw pati matam. Song batanak inteng. Pudno ka day, adaw-dawatan nyo ti araken pulutan kadagiti kalugaran tayaw. Ako, nagkunamot. Sana pudno day ta. Di nakpaglibakan inteng. Makikita ka akanayon anabartag. Mangibabain ka talaga. Balunutan ka man laungan. Ay, anday ko. Nagsakit na utot-laun. Ulitan tupay, dagiti mading aramin mo, Ang dawat ka pa iti arakan pulutan, Kayat mo, tabalunutan ka magbalmalam, Saan? Agbalmalim akon. Agasam ka de tagbalmalam abalunutan nak. Hindi pa ikat natayakon. Nasaya at no agtongpal ka, inteng. Tanusan, nasaysaya at langan nga agikat ka akas kapitan. Tadi kakat mangibabain. Agbalin ka kumaamodelo kadagiti ka baranggayan tayo. Ay, Kapitan! Husto ti kunani nanabanhang. Asi ka kumati agbalin a modelo iti barangay mo. Ngamday takit din, nagkikikil iti igatang mo iti arak tar aramidam. Nakababain ka ang Kapitan. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Inteng! Sigurado ka ni Mariban nang tinangtakaw iti ibagbagam akawas ngayon sa lapay mo? Wan maray, masigurado ani Mariban ang tinangtakaw. Apay, ada pruwebam. Awan matkit day, ngamamok nga isaw. Gapot ta isulaang may tikanayon alumabas ijay paraangan may. Tas taya. Ay, sapay jay kanginginaan a leggings ko tinakas na. Jay adda abot-abot na ngay maray. Ay so, siguraduam laang apod no day nga atap mo, maray. Nang runa kat di mo paimot na panagnakan, narigatan. Nay, maluman, maray. Namanda ka pala dito tersenak. Di ka di pa agawid. Saan pa'y maray? Awan mo ti aramidak ijay balay. Iso adituya kung ngagpalabas iti oras ka. Ay, apay, di ka mapanagluto iti kanan nyo, aya. Awan mo ni Badong ka. Lapanan na ngay. Ay na, kat no idi namin san pa'y lang aldaw anapan ijay ili. Adda ka no ngamin ipatrabaho ti kapsaan na. Iso nga agyan pa'y laang ijay iti dualawas. Ay, Ay so mo ilagayam aday talaw may makis. Istorya tar aramidem Ay wun amaray, tainton sumangpet ni Badong ko. Ay na, jak tumanon maaramid di umay makiin in istorya. Anya, umutang ka manan. Wun ko mamaray, sana balay. Bayadak inton sumangpet ni Badong ko. Sigurado nga dakwarta day dyan. Ay, di ka pa'y nakabaybayad iti utang yaw. Itaw mo utang ka manan. Bayadak to ka day. Awan nga minun ti masidak iti balay may. Awan mo't nga min timbati ni Badong ko nga igatang ko.
Naibuson di kakaisuna at tuyo asida. Nala, anya tutangam aya. Angam pa nga si matagbayan ka dagos. Awan pagpurchis ko itilako. Nay, takayong gayam ti masabat ka, una na tuyang. Where is the going? Di tayan damare ba nang... Ay, maburing ak ngamin kat ije balay may. Awan kasarsaritak ngag malmalem. Ha? Ni tata badungay? Adda ijay ilay. Adda na pan na trinabaho ijay. Dua alawas pa'y asakbay nga agaway. Ay, kastagayam. Isumad lagayam adyak maranaan alumabas ije balay. Wen, nalaing kan ijay papanam. Tama panak mo't ijay ayan ni Antay. Kwaraw. Ha? Puno ka di day tamare. Wen maray, isugaya makanayon nga agsakit ti tiyan ko. Gaputa expired dagiti lako ni Marikwanang. Anya? Wen, jay tupay tinapay ginatang ko. Kan jay sardinas, kalaat asim makiti tiyan ko. Idi kita expired magayam. Kan saan laday ta? Jay tuyo alako na, nagbubuutan. Ibabawik agim batang. Ay, imbag lakit din ta imbaga, Mare. Ay, jak nga rod kaya ti gumatang iti tersena ni Marikwanang. Ano saklangan amapan gumatang ijay daya, nga uray adayaw. Wun maray, kanamaw, jay ginatang ko ano dals. Nginit-ngit ti marabutik jay supot na. Unak nga rod amapan ko kumaisukat. Ay, una yan ni Marikwanang. No, apay mo't nga ilakon na pailang dagiti expired, kan dagiti dadaal, alako na. Rabiin ita ka lang agluto. Mabisbisin ako. Anya na unay ay ate inararamid mo. Ay na, imay ngamin ni Marituyang itay bigat. Kaaw-awin na la itay sumip ngeten. Pusawan. Nabayak ti pa nagchismis yun. Iso nga ita ka lang agluto. Imay nga rod dito'y balay. Alangan mo't adyak sangwan. Nakababain mo't no panawak latan iti salas. Ay, di mo ngamin ikaskaso na umay. Dahil na chismis ti umay nararamid. Di mo pa yun maaramid dagiti trabahong dito'y balay. No kanayon nga umay ni Marituyang. Itay pa'y nga urayak ti impagatang ko apumada. Ngam nakabaybayag ka. Apay, ija ilitin na pan mo gimatangan. Ay, ijay daya tinapanak. Anya? Apay nga ijay daya? Ay, nagadayo mo tadamat pumada ala ko ni kagawad ko na. Jak kayatan ti mapan gumatang iti uray anya alako na. Apay nga? Jak nga rod kayat ti gumatang. Gaputa expired kano amin alako na. Na? Kasta ti imbaga ni Marituyang. Anya? Imbag lakit din ta imbaga na. Nay, si kamot gayam ti masabat ka, kwaraw. Nagsapa kamot tal. Sa dinaw ti papanam. Ijay tersina ni kagawad kwanang. Inak gumatang iti kapay. Ha? Ijay ayan ni Marikwanang ti papanam. Una na. Ijay mo ti sigo da paggatgatangak. Ay nakwaraw, ano samlaengen ti mapan gumatang ijay daya. Ha? Tapay Mike? Ado ti expired alako ni Marikwanang. Amangan no ilako na ken katikas iti inlako na kanyak akapi nga expired. Anya, kasta timbaga na kan ka? Ay salbag da niya Marituyang. Isumot lagaya masaanan nga imay diti tersenak. Lagaya mapan nakichischismes. Ay na, wen Mare. Dayta ngamin tinaibaga na kanyak ka. Iso apasensyakan do sa anak nga imay gimatgatang ditoy. Di nanto pa'y malagip nga umay bayadan dagiti utang na. Maramid na pa'y tikasta. Wen nga rod, Mare. Kan saan la asyak tinang ibagaan na iti dayta. Uray ni Kwarog. Imbaga kano ni Marituyang asaan nga umay gumatgatang ditoy. Gaputa expired amin alakom. Anya, isumot lagaya masaanan nga may gimatgatang ni Kwaraw. Ay, una yan ni Marituyang. Ha!
Umayla day dyan dito'y talaga para manak. Anya. Imbaga na ken kadayta, maray. Wen, Maray. Si kakano tinang takaw iti mapukpukaw akawis na. Inakas mo kano iji sampayan da. Pagan anok kumamot at takawan ti kawis na nubilang. Ay unayan ni Marituyang. Kanayon pa'y matapasangwak iti agkakaimas a merienda numapan ijay balay. Ang gayam, kasta ti ibagbagana. Ha! Wen nga rod di lagbayin day jay. Day talag marmaritis tararamidon na. Paiman, umayla dito'y balay me. Ay, talaga nga ikak iti pagnakman na. Nay, apay nga antay. Kas lang makaungat kayo, iti kasta lang ayaw. Saan la akasla? Talaga ang makaungetak, kwaraw. Apay nga minantay. Ay, ni Marituyang Imbaga na kano kan ni Marikwana. Asyak tinang takaw iti kawis na ama pukpukaw. Anya? Nambarak kumangay. Ay uray pa'y siguro ipadawat na. Jack alaan. Gaputa nagpigsa ti anglit na. May? Unay mo ni Nanatuyang. Day talag marmaritis ti aramidan na. Win nga rod Ay, umay lang dito'y balay. Talaga ang maliping right cow. Ni Marituyang ti sumungan. Paiman. Marikwanang! Umayak man. Nasaya atay may ka, Marites. Ha? Naita ti para kang ka. Makapungpong totakan ka. Apaya tinong panak matlatan, Maray. Di ka nagpamarangawan na muna. Naito'y pay! Inulit mo, pay. Ayat basol kukin ka. Tabasta tinong panak matlatan. Kanayon ka nga umay umutang dito tersena. Saan ka, day? Ngam apay amapan mo ibagbagak ni Maribana nga expert amin nalakaw. Ha? Ha? Siya kakanayon ti pagtarayam tong galawan abasto yung agasawa. Oray di mo pa nabayadan ti sigod nga utang mo, papautangan ka. Ngamita, jak amo dadadaulan nakgayam itiliklik ko da. Sana pudno da ita, Maray. Sana pudno da ita. Ayan na ikaw. Nagsakit din na mayami teropak. Marites ka talaga. Noawan maramid mo iji balayaw, maturog kalangan. Saan ka taday tamapan agmarmarites, tararamidam? Ala, bayadam amin nga utang mo. Anna ikaw. Ayan na ikaw. Nagapgas tirupak at inong paday jay abaak. Ay, kanya nga tayo tiyagas ko itirupak tapno agimbag. Ay, naglabagan tirupak. Ay, Ayan. Nanatuyang. Ay, dandan di kayo nailasing. What happened in your face? Ay na, ni Marikwanang tinong panak. Ay, amangan mat nga minuad da atraso yung kankwana. Iso nakapungtaw. Awan mo tiyambok abasol ko kankwana. Posible nga awan. Sana makaungat ni kagawad kwanang iti kastaunay no awan ti makagapaw. Ay, nasayaat mo kas jay ti inaramid mo kankwana, Mare. Parang dayjay ti pagnakman na. Ay, wala Mare. Talaga tinumpak itag sinumbangir. Ita, takas jay ti inaramid mo kankwana. Saan mo't siguron nga umay ditoy? Ay, sigurado, akagura na ka dayjay. Nasaysaya at ano saanan nga umay ditoy. Sakit lati ulaw. Winmot kit di Padaanak matkat nga umay ijay balay. Tong paamki di ano mapan ijay balayaw. Sigurado asyak manan ti mapan na imaritis ijay. Gapoy ti inaramid ko kang kuana. Iwaras namanan kadag iti tao ada kasak. Nasabat ko ni Marituyang itay. Anya kumano nasabat mo? Ay, Kaya napay nga katawa ka. Ay,
Naa. Kasano nga man? Jay mata na lang ti makikita. Tanda ni Jack na ilasin ito na sabat ka. Ay, gapo siguro iti panangtong pa ni Marikwanang kankwana. Isawakas jay. Anya? Tinong pa ni kagawad ko nang kunang. Tapay nga. Baka pailak kayo nga ako kumari. Kasano, nakaungat ni Marikwanang gapo iti kinachismo sana. Day talam mapanmang daddadal iti pada na atao. Ti aramidan na. Maribanang! Maray! Umayak man makiin istorya. Maribanang! Ay, nasaya at matay may ka, marituyan. Day ti parakan ka. Nay! Apay ngaya tinong panak matlatan, Maray. Apay nga imbagam, asyak ka no tinangtakaw, iti kawas mo amapokpokaw, Ay, sana puno da ita, Maray. Awan mo't amok nga imbaga kakasta. Ay, ulbud ka. Na ito lang mo, ti kasta nga ugalim, Day ti pa. Yan na ikaw. Husto humatan, Saan pa'y anagimbag ti panang sipat kanyak ni Marikwanang? Ita, sipatin nakmanan, Kasta ti maganap ti chismosa akaskan ka. Tonggal umay ka dito balay. Pagmeriendaan ka. Dito ikapayan amamigat, mangal daw kan mangrabi Angam ti Jack amo, ichis-chismis nakgayam. Imbagam kit din ngagtatakawak. Ay, Maray. Ay, dinakaw-awagan iti Maray. Taawan ko maarik atis mosa. Ala, pumanaw kan dito isang wanak. Tano saan? Ang mga numatong pa ka iti mamitlaw. Ay, na to yang. Daytan tumat ngamin agmarmaritester aramidam. Imbes kuma at ipagsaya atam ti panunutam. Anya nga ita, nakapungtot kan dagiti ko kumare. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Kuaraw, papanandaan tem kan ni Kapitan. Mapandag pa bakuna. Imbagman ta mabakunaan dan. Wangin kagawad. Tapnoad da kano proteksyon da. Ni Marituyang, kano nga tamang agpabakuna. Diyan mo tasan mo't ngagtagtagaray. Oray si ka, saan nakamat akasarsarita? Saan? Manipod ididinilaw ka Dinilaw mo nga. Imbagak lang ba't ngag-face mask? Kahit, Nakaungat mo't kanya kaon. Ba't di na kon kasasaaw? ay, oray siyak nga rod, di nakasasaaw. Nagapa kayaw? Ideya,
Naibagaklaang mata na puskul tirupa na, tatila daw dawatan na. Gimura mutan. Talaga mo ta napuskol ti rupa na. Manipod iday, di na kon pampansinan. Oray siyak ti umuna makisao kang kuana. Ay, kas dyan na talaga ni Nana Tuyang. Nangato ti pride na. Baybay akon Adama ni Maribanang ako mare. Hey, awan pa'y ti makukwarta ba Tuyang? Kasano nga da kwartam, kat di ka matagtrabaho. Pagsao ka manin ako na ka. Ayun gaya, nakitam da kapitan kan Maribanang alimabas. Why? Papananda? Mapanda ka no agpabakunan. Aya, Mapantamot agpabakunan ba daw? ay katun na. Numabakunaan da kapitan kan Maribanang, nasken mo't ang mabakunaan ta. Ay, managapal ka talaga. Apalam amin adi mangan anaw. Maray, nabakunaan kami iti first dose kan ni Enteng. Ay, ka nasaya at ano kasta maray. Mapan kanumot tanda Tuyang kan Paribadong. Sumarunuak daw. Jakla kaya takagiddan dagita at tao. Di mo kunaan nga aging gaita kat aging gindura kayo pala ang kan ni Tuyang. Sana siyak ti gumurgura maray. Ni Marituyang. Kasta. Kuwan. Nangatong amin ti pride na. Ay, dayta tinarigat. Nangato a pride. Tatabataw, Nana Tuyang. Agawid kayo ni Jeka Bildatan. Uwan ko araw. Itulod kayo, tagawid akmatain. Ay, makaparurod ka talaga ba daw? Apay ay asyak ti kaguram. No saan ka nabakunaan? Basol mau! Kanya basol ko. Naglugan kayo na. Aga pa kayo matain. Ay, marurudak ka talaga! Ay, si kalay nga ya. Mas nakarkaro ak pa ya. Nalakit din, naglugan kayo, tanay. Rumabiin. Kunakon kay. Hindi pa ilang nga mukaw na saan da ka bakunaan, pare. Da, taapay mo't pare. Adda ka no sakit ka, pare. Kaslaawan mo't makita ka sakit mo. Talagang awan, pare. Di binakunaan da ka kuma. Nakaro nga min ti sakit ka iti bulsa. Ha? Kanser ti bulsa ti sakit ka. Saan kayo pa'y nabakunaan kan ni Paribadong? Saan, maray? Nay, apay ngay. Ay na, saan da ka gayam basta-basta bakunaan no adda makita da sakit mo? Ay wen amare, talaga asaan. Kas kuma iti blood pressure. Masapol anormal ti BPM. Nangato ay ati blood pressure mo. Saan mo't maray? Normal mo. Apay nga raw, asaan da ka abinakunaan? Nangato ka noonay ti pride ka. Anya? Kasapulan ka no abumabapay. Sakbay abakunaan da. Na, kasano nga raw apababaem dayta, maray? Apay ang nakapanimig ka di tatabataw. Problemado ako, araw. Anya ti problema maya. Imbag kumaano makatulong ka. Ibagamlatan barang makatulong Awan makukwartak. Dahil ti problema. Wait, makatulong ka? Matulungan ka Kayat mo ti kwarta. Ipasadam di tricycle ka. Ha? Mabalay? Siyak nga ro din ti mangibagbaga. Ay kitwo na. Siyak man ti mangipasada. Nasolbaran di problema tuya. Addan kwartam. Maaddan tapay laeng. Mapan ko ipasada di tricycle ni Kwaraw. Kayat na. Iso nga ron tinang ibaga kanyak. Mayat. Addan to nga rod igatang ta iti sidaantang. Way. Iso nga digo sa kaon. Tamapana kaon. Ayan nga ni Chip Kwaraw, nga may pasada. Tapay abero kam ni Kwaraw. Kit adak lang arudan. Ha? Ipasadam ti tricycle na, tataba daw? Way. Siyak ti mangipasada. Ni Chip nga Ginanamit Nagasam nga ita. Chip tanod lang arudan. Tricycle driver pa. Sino tinakapila? Siyak maray. Umaykan, taglugan kan. Ay, sika? Wayne, aginanapay lang ka na ni Kwaraw. Aya, sige. Itulod na ko ni Jay Ilay.
Nay, angay na inayan ti pa nag-drive mo, nayunak ti pasahek. Ay, agihaman na maray. Di nga min kwarog ka nagpartak ti pa nagmaneho na. Nangruna dita sa salugan. Pabanerberan na ay ti kas taunay, kas lalo magtutoy pusok. At siya nga'y maray. Ay, awan na pulos dadanagak, tanay inayan ti pa nagmaneho. Una, kastoy tinasayat a driver, maray. Ti pa'y jak kayat kan ni kwarog. Saan nga agdigdigos? Pada na lang ni uncle na. Nagang late. Siyak maray. Sakbay ngagpasada. Agdi ko sakpay. At ito'y pasahek. Ay, agyaman na ka, maray. Da ito'y tinayon na. Ha? Pisaw? Nayunak tupay dayta. Ano ti malakwak. Sige, taynak gumatangan ni tilakong. Maray, awan ti maipabulod ko kan kaaplanggana. Na, kasano nga rod itan ang makalabaak. Amom, no asino ti pagbuludam iti planggana? Asinaw, maray. Ni Marikwanang. Adda planggana, wano batyana. Turay sa anak ang makalablaba. Nay, saan mo't anaimot ni Marikwanang? Ay, maray, jak kayat ti bumulod kan kwa na. Adun tumanang ti masasauna. Nay, saan mo't akas taday jay ako marita? Ay, basta, jak kayat. Kaano kayo nga rod nga agsao? Ay, uray sanay. Waswasan min ti panagkumari may. Ay na, Marituyang. Ibabam ka di ba set day ta pride mo? Ay, baybay am anangataw. Kay, kasano nga rod abakunaan da ka? No na nga tuunay ta pride mo. Ay, wunan niya. Laglagi pa, Mari Masapol bumaba day ta pride mo. Tapno mabakunaan kan. Tuya. Addan si dahin tangay nyawid ka. Adda na pa sa daam. Una, siyak pa iti ko na. Kita am na ito na pasadaak. Adumat Ay, katuna. Adu Iso atulungan na kamang bilang. Sa kanto aglutaw. Ay, nalaing kamot nga agpasada badam. Ay, siyak pa. Masolbarin yung problema iti bulsa. Tuya! Kaya nagpabakuna kayo kundi pare badang maray. San pa'y nga rod ang mabalain, kapitan? Tanang nga to pa'y dayto'y pride ko. Iba ba ma? Nagrigat nga rod mag... Nabakunaan ako, ta normal amin. Nagnormal mat gaya man ti panunot mao, kapitan. Ay, una. Mayat man no kasta. Malaki di. Agad dan ka, nagpabakuna kundi pare badang. Sige lang, tata daw. Ipasada mo lang ti tricycle ka. Papalit pa'y? Mabalin lata. Ay, agyaman na ka, kwaraw. Diyak pa'y ngamin masangwa talaga ti agpasada. Masolbarin da ito'y a problema iti bulsa. Sige lang, tata daw. Ipasada mo lang ti tricycle ka. Nay, addan sa uray ijay pasaheros. Yung kailo ka na. Sapay ko mataswertik da ito'y abwi na manaw, kwaraw. Oh, apay ang nagsapa ka nagaway, badam. Addan na bati yung babae a pasaheros ko, tuya. Anya nga'y tinabati na. Bag, nga da kwarta na. Nagadaw. Ha? Kita agman. Kita Ha? Nagadong agpaisaw. Anya nga taramiden ta. Kukwatan. Anya. Adong di kwartata. Uray saan kan nga agpasada. Ay, madi Anya amada. Nasken nga isublig da itaw, iya makin kukwa. Kasano nga'y sublime? Itod ko akin ni kumpare nga inteng. Tadwa kami amang isublay. Ay sos, kukwatan ko nakmal. Di. Ay, di mo agawin na. Kukwatan! Ay, ibatam to yan. Ay saan? Na. Ibatam tayo nakisublay. Hindi ka lang mabayin. Saan mo mat ako kwa? Saan mo mat akwarta? Kaya't mo atagi kwain? Ay nasaya at magtain sublime pare. Kapampanaw di babaya nang i-report anat nagtikwarta na. Imay ditoy, paray. Wen, hindi ko siyang tigayam day jay. Iso ya. Iso lagayam nga do ti kwarta na. Eh, awagam.
O may naalaan tibag na. Basta di mo kiniskis sayan ti kwarta. Ay, san, pare. Mabainak mo't amang kisay day ta. Napidot ko lang, Mike. Dayjayan ni Pari Badong, Mare. Agawid hay. Naggapon na. Naggapumat ije barangay hall. Aywan. Napanayin sublitay bag nga ado ti karga na akwarta. Nagado ka nung nga ron tilinaon na kwarta. Aniya? Ay, maital o ti barangay tayo. Tain subli ni Pari Badong jay napidot na abag nga ada kwarta na. Napanmukit din insubli jay kwarta. Anya nga iti kwarta ta ita. Awanag. Nagkunakin ka nga awan. Dayta ngay, Ha? Nangalaam iti dayta a kwarta. Inikanak iti gunguna dyan negosyante. Na, nagsaya at man. Iso nga dalat ta kwartata, tuya. Bala, itad mo nga rin kanya ka. Nay. Tapay. At mapan ko igatang iti si daun ta. Ija tersina ni Mari Kwanang, ti kayat ko paggatangam. Apay nga ijay ngay. Una, tapno awan makunkuna na. Kumarim ang sa bali may ting kapaggatgatangan. Ay nagap-apa kami nga road. Panawain, tapno may sardeng dayta panagkinon trayaw. Ay nabadong, dinakman isuraw. Kayat mo, ti saan lata mabakunan. Ayun anya. Lagi-lagi pa. Nga aging gaan na nga to ti pride mo. Saan da ka abakunaan? Ayun. Mala, tainak nga rudon makikapya kin ni Mari Kwanang. Ay, nanatuyang. Talaga amaditi na nga to ti pride na. Tamapukawan ka, iti gaganyan. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan Kapitan Enteng. Asino nagijadwa lalaki anak ka motor akasarsarita ko na? Nagdabir-biro kan data o angkang. Na, asino nga tibir-biro ka na? Lending queen ka now. Lending queen? Ada ayamat kasta atao dito'y kabildatan. Isuman ti kunak. Awan ti lending queen nga amok dito'y kabildatan kung nakadakwada. Ang mga numakukpukaw lada kita. Taura siya. Awan amok alending queen dito'y kabildatan. Kanakpan iti kwartam dungaw. Ay, sanak lawagan iti dong no ada kayat mo kanyak. Nawan garot kwarta. Masapula gumatangak iti pumada. Mga nakakmanan iti kasar. Awan nga rod ti kwartak. Agpadata nga awan kwarta na. Na, unay matdaytan ta na era napay matadwata nga awan kwarta na. Kunak nga rod kan ka nga umutang kalaangan. Pagutangan kumangay. Ado di ta mabalin mo apagutangan. Di sikat ti umutang. Ay, uwagayam. Ang mga no amom jay lending queen nga umay da birbiro kan dito'y kabildatan. Lending queen. Uwan, birbiro kan da. Day, awan mo ti amok akasta dito barangay tayo. Bayam, taagda magaktuman kadagiti ka barangayan tayo. Jay, nagkaginom. Naglastog kan nga gaways, Usep. Abay, ada kwartam. Ada. Pangalaam ngay matiti kwartam. Ada nga ron. Jak mamatay. Kahit makita ay.
Jak pati, jak kita. Ay, talaga yan. Anya na kita. Oh. Nagadun ang kwarta na ita. Ay, napunpunot ang pitakam. Sa bali pa dito bulsak, ha? Ay, sus. Nabusog nga pa iso na ita mulsam. Inawis kong dagiti daduma tanaw. Agiinom tayo, tasyak ti makamaw. Maray, kaano pa'y anang rugid akwarog nga agiinom di tasirok ti bayabas? Iti agsapa, maray. Iso na barbartek da itan. Adamit gayam kwarta da paggatang da iti arak. Kan nagsubli-subli da gumatang iti arak ken pulutan da. No kasta, ado nga rod ti kwartada. Ada madamdamag ko, maray. Anya dahita, maray. Imutang da kano ken nilending kwen. Day, nanggagkumanan dayta alending kwen. Ay, dayta kumakan ti umay ko damagan kan ka. Amamum dayta tao, maray. Jak nga rod mat amo no asino dayta. Damdamagan nga rod ni inting kanyak. No asino dayta alending kwen. Awam nga rod makaammo. Maamwak ko mga rod ta umutangak man may. Agasam nga italending kwen ti berngas na. Asin na, si berbero ko niya kukumaray. Si kamit gayam day tamarituyang. Ay, nakigtutak Ay, berberoken medya ibagbagada lending kwen. Ambam mo, marituyang. Na, apay ngagkatawa ka ngay. Dakas, ayan katawa. Ay na, marituyang. Damdamagan me no amom dayjay alending kwen. Sumungbat ka saan ka ngagkatawa kasta? Kastoy nga raw ti sungbat ko. Ni, anya nga iti kaya tasawan day ta akatawa manan. Anyamot day taasong batay. Nagpigsa akatawa. Kas lamang lukloko akatawa. Ni, Ay, ibagamlatan no anya ti sungbat mo, marituyang. Tasaan mi amaawatan no anya ti kayat asawen ti panagkatkatawam. Kukumaray. Siya, kanjay lending coin. Get my maysa. Anya. si kanilending kwen. No more else, kukumaray. Kastagayam tila nga tilinding kwen. Itakala nakakita, maribanan? Wingarod. Kuso-kuso ti kulot abok na. Santo, tupol akakurkorsing ti kudil na. Pinidpidot nan salaang dahi hambag na. Ay, marituyang. Saan kamot nga agropro pa alinding kwen? Agropro pang agpalpalama. Ken, kaslagpidpidot iti plastik iti kalsada. Kunam marikuhanang. Saan kayo paputangan? Na, Apay mo't ngay. Kalpasan nga inuy-uyaw da. Ni maribanang tinanguyaw kang ka. na, apay asyakla ngay. Duwata anang uyaw kan kuana, marikuanang. Anya? Ay, si kalaang tinanguyaw kang kuanan niya, di nakiramraman. Basit laang ti pananguyaw ko. Anya basay? Siyak alinding kwen ti uyawan niya. Di ta kayo man langan. Na. Pimanaw mo to ni Marituyang. Ay, ba maamari? Ay, marituyang! Papanam ngay! Saan tayo pa'y analpas anagtutong-tong? Nabartag tayo sa amin ay. Da kayo lang Tasyak, sa anak pa yan nabartag. Wow! Nagpintasan tayo ta sumungad. Ayan na. Ditaw,
kini magmagna. Ay sos, talaga nabartakan, Chip. Balasang meten pintas ti panangkitam ken ni Nana Tuyang. Anya? Ni Nana Tuyang aya dayta? Ketuan, aguray ta ayabak. Ay, naglukon dayto ya barteka. Kunak no balasang ni Nana Tuyang. Nana Tuyang pintas! Woo! Kasta ati kayat ko adunggan. Aw, bakay. Siksi abakart. Ay na, may mayat manan. Nagkapuam Nana Tuyang. Di taman tirsina ni kumarik akwanang. Marurudak. Imbag lakit dahing tanasabat ka anangisem kanyak, jipaut. Apay Nana? Anya tinakarurudam? Ay, inuy-uyaw dakit dahing dagiti ko kumarik. Tagay. Kat no saan mo kaya ti mauy-uyaw? Talaga dayta ti number 1 akagurgura. Uyawon dakit din ti bakat akyot akaskan ka. Hey, baby face ko naman. Una tatopol ka, di baby face. Hey, wan agtubtubo pa'y laang dagiti ngipon ka. Pudno, Nana. Gapo iti naramid kanyak dagijay ako kumaray. Jak idak papaw tangan. Apay nga men, tauyawon dati lingding queen. Ngaruda! Kapipintasan. Kung kasisiksyan alinding queen. Awan sa balay! Sakday ta! Amomen kan ni Marikwanang no asino dya ibagbagada alending kwen. Ay asino ngay? Ni Marituyang. Ay kun kat. Agparparik na kanyak nga iso tilinding kwain. Kahit umutang ka na. Di ka pala umutang kat kumarimbit. Ay, nakaungat nga ron ka na kami. Ta inuyaw mi nga men. Apay nga men nga inuyaw yung ay dungaw. Ay, awanan gimuran. Nagado nga men nga uyawan yaw. Ni pala lending queen. Ay, kasano mo nga men kat kasjay mo ti itsura na. Kaslasaan mo't nga agpapautang. Ay, ang kasano daytan. Awanan ti igatang mo iti pumadam. Chip, si kamot tan ati agilibre iti arak kan pulutan. Payasak nga awan kwarta. Kanayon lang awan kwartam. Awan nga raod. Nakapsot mo ti pasada. Iso nga ron nga aginom tayo laangan. Nga da kwarta, siya kung ti mangilibre kada kayaw. No awan kwartam, ingka umutang kanilinding queen. Kanina na to yan? Apay? Ang mga narigat mo ti umutang kan kuana. Nalakalaeng, Chip. Ibagam laeng anapintas. Agulbudak pay. Una, kasapulan nga agulbud ka. Yung bagamot ni Uncle ko, dakas ti agulbod. Italaeng mat. Sa bagay. Ala, ingkan umutang kanilinding queen. Tapno aginom tayon. Ano to yang? Oh, apay kwaraw. Kaslad na papanan nyo Mapanak ag singer iti pautang ka. Uy, si kamot gayam ti bagbagada lending queen. Mas dawak italaan na amuam. Nagpintas kan nagsiksi ka talaga. Ay na. Mayat man dagita nga ibagbagam kwarog da pugay. Ay. Orayak la nagkatawa. Mabalinti aglend. Saan adito'y igit ti kalsada ti pagtungtungan ta? Sa dinuay? Igay tirsina ni kumarik akwanang. Yes. Makalendak mutlangan iti kwarta kin ni lending queen. Kwarang, pigsa am ti sumong bata. Una na. Umutang ka, kwarog da pugay. Pigsa am. Wan na to yang. Ay,
Lending Queen. Kasta ati sumumpa. Manungay ti utangam. Piksa am ti sumumpa. 5,000 lang. Milyunan Ha? Ay, aguray kayo man. Milyon matten ti pagtong-tong-tongan nyo dito isang wanan ti tersenak. Ay, kaday tagayam tututangan ni Kwarog. Mano a milyon, Kwarog dapugay. Sanga 10 a milyon kunam. Ha? Ay, awan imbaga kakasta. Siyak mamangarod ti pautangam iti 10 a milyon. Aguray ka. Nagbaliw mo ti panunot mo, Kwarog. Ha? Saan mo a 10 a milyon ti utangam? Mano kanungay. Manaw, Kwarog. 20 milyon kanulangan. Ha? Ay, sos, nagadaon. Ay, pangalangay iti pagbayad ko iti dayta agatad. Ay, jak ma-spilling dayta agatad. Ay na, nagadugayam ti kwarta, mare. Agoray ka, Mare Kwanang. Nagbabawin ni Kwarog. Ha? Di na kanun kayat ti 20 milyon. Ita, manungay nga ron ti kayat mao, Kwarog. Ay, sana nagbabawi akon. Nakabutbutang mat agatad dagiti bagbagamaw. Milyon. Ay, lakayak taon. Awan tungipan kaon. Gamjak pa'y la nakabayad. Ay na, mare. Nagadugayam at talaga ti kwarta ni Lending Queen. Apay anak ko nam ti kasta, Mare. Kano papautangan na ni Kwarog iti 20 milyon? Nagadun a kwarta na ita. Isumalagayam nga wawagan day ti Lending Queen at ano ti kwarta na? Agam ti dakes na, saan na ta napautangan? Ta inuy-uyaw ta iday. Wen nga rod. Ay, day, Mare, ada customer mo. Nakalugan damat iti motor. Asino nga tadagita? Itamat la makita. Ay, dayo mat dagita. Naimbag nga orasyo. Amamuyo ka din ni Lending Queen. Apay asap-sapulan nyo ni Lending Queen? Ado ti kwarta na kat. Huldapan milahang. Ay, sos! Ay, holdaper kayo gayam! Ito duyo no sa dino ti pakabirukan mi kankwana. Dita, Jay, ti balayda. Dita ayan ti basketball court. Wayne, umunag kayo iti day Jay abanda. Ada makita yu adakkel abalay. Jay kadakkelan abalay ijay. Sige, mapan kami. Intan kadwa. Sabali matinto dumabalay da, mare. Tapno mayaw awanda. Uray kaskasano. Isakitan ni Lending Queen, takumarita. Sa bagay matkit di Ay na, at ka numang berbero kanyak. Imbag ka sa bali tinapananda. Wen, Mare. Inyaw awan mi ida. Itulok mi ayamat maholdap ka. Ay kat ilimang dakgaruten. Ay katwan Ay, Mari Kwanang. Sa dino ngay ti pangilemengan ta iti da ito'y ako marita. Dito nagtitersena kun Sa dino nga iti paglemengak di taunag maray. Dito'y kasirok ti stantin Umanay ka mo dita. Kaputa naglemeng ka, Maray. Saan da ka nabirukan dagiti hold up para mangbirbirukan ka? Isuan na iliklik ka iti paggan. Ay, wen kapitan. Pudno aya jay nangag ko ijay radyaw. Anatiliw dagi jay a hold upper. Iwan Inawagan mi dagiti pulis, idinaamuan mi nga adada dito'y kabildatan. Ay na, imbaglakit din kapitan. Tain lemeng dagiti ko kumarek. Damari ko anang kan maribanang. Babalin ayang ngamin abay-bay anda kadagiti ko kumarem. Uray niya ti mapaspasamak. Tulungan da kadagitay. Iso nga ita. Ita, kapitan. Ay, pautangan na kami. Ay, una. Manaw, kapitan. 15K? Ay, 5,000 lang kanibanan. Nagadumod na ita 15K. Uresi ka, nakautang kamot ka ni Lending Queen.
Sanang Kyle, ang mga nudya kabala na bayadan. Kasta gayam nilinding kwan. Talaga nga ado ti kwarta na. Unang Kyle, mas daawa ka, tasaan mo't akwin tilangan ni Nana Tuyang. Ngumadugayam ti kwarta na nga ipautang na. Iso di tayo rumbang at agibasitan ti padatay ataaw. Unang Kyle, sana rumbang pagbasaran ti lang ati may sa ataaw. Husto dakwarog ken kapitan. Sana rumbang amang tagibasit tayo kadagiti tao. Taditay amo at itagtagibasitan tayo. Ket aglaplapusanan met gayam iti kinabaknan. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.